Amen. Spirit was originally God. Eish. Base khona into besibili. Chapter number 5. Cha ngiyithanda ke le verse bazalwane. Ahlukani nami. Nami ngihlukani nami. Number 16. Kanjalo thina asawukwazi umuntu ngokwenyama. Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile. Bheka sekuvele okusha. Kanjalo thina asisayi kwazi umuntu ngokwenyama. Ilula ilonto bezalwane. Ukuthi niba nguthabiso nje. Ningazi ngokwenyama. Cha ngiyabona ukuthi besifunda ingconywana. Kodwa ke uPaul Paul uyacacisa ukuthi asayikumazi umuntu ngokwenyama. Kodwa uma sizibuka iyona into esaziwa ngayo kakhulu le ngonyama ukuthi uma yenziwa nje uzo-acta kanjani. Manje uPaul ke uyayichitha uthi ke umuntu manje kuKristu akufanele aziwe ngenyama. Amen. Angithi uma umuntu umazi ngenyama ufica uPetru nabafundi bekhuphuke behamba naye uJesu bese entabeni beyothandaza. Bese ufica uPetru elele endaweni yokuthandaza. Bese wena ugceka uPetru olele. uJesu kuphela owaba namehlo ukuthi siyambona uPetru olele kodwa sijatshuliswa ukuthi umoya wakhe awulele. Thina ke kulesikhathi ku-active inyama yethu enkonzweni kodwa kumoya sicambalele. Kodwa entabeni la ucabanga awuthi behambe nomnikazi wenkonzo behamba naye. Mekufika khona walala uPetru enyameni kodwa wama kumoya. Uma efika uThabiso ugceka uPetru olele uJesu ukhuthaza umoya omile. Kulesikhathi samanje mfundi mawufika abantu begide inkonzo ungazi uthemba ukuthi kugida abazalwane kanti kugida inyama kodwa umoya ucambalele. Uzo ugogo ethi mntanami nami ngiyayizwa kusho ukuthi inhliziyo yakhe iyafuna ukugida njengalaba. Inyama yakhe ayisavumi kodwa kumoya wakhe uzukujabula ubona ngenyama zigcwele amehlo ukuthi asazame ngenduku ukudondoleze amadle inyama angavumi kodwa kumoya ugcwele. Thina kugcwele enyameni masigida ongaza ngazajabula ethi inkonzo beyimnandi ubona intuli nje zenziwa kugida kanti kumoya kugcwele ubuthongo. La mehlo lawa Jesu lo muntu adinga umuntu ojulile endaweni yokuthandaza. Kwavele kwacambalala inyama kwavele kwama umoya. Amen. Kulesikhathi lesikusona kulesizulu esikusona ke manje kulele umoya simele enyameni. Si-active ngayo ungangithemba indlela ekumova ngayo uzojabula. Usethi ke uPaul umuntu ke akumele aziwe kanjani. Umuntu akaziwe ofisini la kamoya hayi ngendlela ayiveza ngayo hayi ngendlela afanga ngayisudi. Ngoba uma umuntu eme la kule ndawo usuke vele ekhuluma ukulindele ukuthi akukhulume ngalokhu umoya ongcwele noma lokhu akufundisike ukuthi akutshele kubantu. Kodwa ulindeleke la sewufike khona ukuthi wenzani, i-distance yakho nokukhulumayo ikuphi.
So ke inkinga laba ke mabefika entabeni abalali bayathandaza kodwa khona entabeni kodwa umoya ucambalele. So ungazi uthona uhamba nabantu benigcwele entabeni nimbizo ongabonwayo kanti ezulile ukuva lomehlo ukuthi siyabona bona ukuthi bakhona futhi bayaguqa futhi bayakhala yena kodwa silunguza kumoya ukuthi bahamba ngezwe liphakeme nezwe likhulu kodwa izwi likamoya livalekile lincanyana. So ke izwi libe worried ukuthi noma bona bemile behamba bemuva kodwa izwi likamoya ayikho imove ekhona. Ngoba imove yenyama yethu kuba lihambisana nemove yakamoya yethu. Indlela esimuva ngayo ngenyama masimuva uNkulunkulu kuba ifane nemuvi esimuva ngayo enyameni ivele ithelo likamoya kuThixo ophezulu ezulwini. So manje i-movement yethu yenyama ihigh kakhulu kodwa yakamoya ifele ngemuva. Ingakho ethi ke akumele umuntu aziwe ngenyama. Kodwa wena ukhona endlini. Akumele umuntu aziwe ngenyama. Akumele bakumngathi bawukhazwa ukuthi ubani ukhazwe ngezinto eziningi ezenzeka kuwena enyameni yakho. Kumele ukhazona mafuna izihlakalo zikaNkulunkulu ukuthi kukhona umuntu owaziwayo. Uthi lethekile nembongolo kodwa kunomuntu kaNkulunkulu endaweni. Akayazi umuntu ngezinto zenyama. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Balemthatha lokuthiwa hayi ukhona. Uma uPaul esihodema uthi uzungiphathele. Uphathisa lo wazi ukuthi mayifika yonke ukuthi umsebenzi ube njani ube lula ngoba akaziwa ngenyama wazonke izinto zikamoya. Ngivulele kumngadi. Kanjalo thina asayowazi umuntu yini pho Thabiso waziwe ngezinto zenyama kakhulu kodwa ubhizingezinto zenkonzo kakhulu ngoba izithelo ekumele uThabiso ayikhiqize izithelo zento ayisebenza mihla namalanga. Uma bheka izithelo ezandayo kulezi ngithi ngikuzona nala ngiphila khona ziningi ezenyama kunezithelo zikamoya nokuchaza kwami kuchaza ngenyama akuchaza ngezinto zikaNkulunkulu. Uma kuthiwa khipho yedwa ozohamba yoma kuyasathi ukuthi kuzokhishwa bani ngoba akekho umuntu ophethe izinto zikaNkulunkulu ngoba sidume kakhulu ngezinto zenyama. Walala uphethe entabeni enyameni kodwa wama kumoya. Thina silale kumoya kodwa siyachomoya enyameni siyakhwetha enyameni nathi right kani ezweni yasilindwe khona kugadalelwe. Hallelujah. Silindwe basalone kodwa lokho esiyaba ngakho yilo okungafuneki nasiyakhona kufuneka abantu abenza imisebenzi yakamoya ngoba imisebenzi yenyama ikufa. Asiyi kumazi umuntu ngokwenyama. Akafuniseli akahlambiseli uthi into umuntu akufuze adume aziwe ngayo izinto zikamoya. Namhlanje ke ngokungathi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asilekelele sike siqambanalise yona. Ingavuma ukuthi uma iyona nto le ukuthi engathi manje no Jesu nishadile noba binamadoda bese kuthiwa kunomuzi lo ku50-50 ithi inkosi ifuna ukuvela nenyama yami ifuna ukuvela ithi ifuna ukuvela ngoba ngesikhathi uThabiso emningi enyameni yakhe umoya ongcwele uyehle enyameni kodwa uma inyama ifa umoya ongcwele uyakhuphuka ngoba nadodo inkazimulo usathana akahlaliseki noma kugcwele amandla kaNkulunkulu endlini nje yokukhonzela nezinto zikaSathane azikwazi ukuhlala kuleyo ndawo kodwa uma kuwona izinto zenyama amadimoni ayangena nabahlale phatatanazo ngoba vele kuleyo ndawo abantu bakhona baziwa ngenyama.
usuphele ngoba inyama izolani. Hayi bathi ngikhuluma amanga ngcono ifunde phansi kanjalo thina asisayokwazi umuntu ngokwenyama. hayi ngeke bokungathi angeke ungafika ungigcobe manje ngithi ngiyathula uphinde ungigcobe futhi ngithi uphinde ungigcobe Kodwa futhi sayokumazi. hayi Jesu. haleluya Amen. ngoba njoba nje umile naye imile ifuna ukuqhamuka ifuna ukuqhamuka ngoba iyazi ukuthi uma lo okufuze aziwe evele ibazalwane ningayithathi kancane lento eyenze entabeni khona uPetru cabanga entabeni kukhona uJesu hayi ukhona umfundisi lapha kangahambi nomfundisi omncane lapha uPetru wayehamba nomuntu wokugcina walala enyameni ehamba nomuntu wokugcina ungayefika umuntu ogcina sengidlala mina ngithi hawo ngibheke lona uqambalele uthi hayi no akafani nawe lo ngiyakubona ukuthi uhleli nami manje kodwa ekhaya wena ulele lo noma elele ngani ukuthi kwenzakalani kodwa umoya wakhe ngoba into ebalulekile ngoba ukuthi akuvuma umoya Mekavuma umoya izinto zenyama ziyehla iganuko ziyehla amanga ayehla ngoba uma kugcwele umoya ongcwele phezu komuntu inyama ibinawo amandla ngaphezu kwakhe kodwa intenze ukuthi inyama yakho ibe namandla ngoba vele nami ngifuna ukwaziwa ngezinto zenyama kanti ngigcina umsebenzi yenyama ngomoya kuzovela izinto zikaNkulunkulu ngesihlale nezifo ngehlala amadimoni ngehlala abathakathi kugcwele umoya ogcwele la kugcwele khona umoya nezinto ezingaphansi kocarpet ziba ngaphezulu umsebenzi kamoya ukukhuluma izinto ezifihlakele so mekukhona into zenyama nento ezifihlakele asibi khona kanti umoya uyayigumbulula izinto ukuthi naku la kunjani manje kwamegcwele ubone noma uhluleka athi hayi lokhu kuyabhetha lokhu uyakwazi ukuxoxa nawe uma nizwana naye ngoba kuyenzeka bobungade khona inkinga esiyenzayo ukuthi sithi uJesu uzokwenza yes uJesu uzokwenza wena wenzani pho uJesu naye enza yasifika ukuthi uJesu uzokwenza thabiso yini owenzayo wena ukuze nawe uJesu ngoba musi uJesu enze nawe yenza okufuza ukwenza Amen. ukuze naye enze akufuza ukwenza Amen. kanjalo bafowethu hayi bafowethu hayi Thina asayokwazi umuntu ngokwenyama. ungathi umuntu nje bafowethu kumele ngempela lempi iliwe Amen. lempi kumele iliwe ukuthi lento yethu yokuthi makuxoxwa ngathi uxoxo ngezinto zenyama kakhulu noma kuhleliwe kufuze kufuna lo muntu ezoba nesisombululo esento angatholakali kodwa sithi sinemfihla sinezinto zikamoya akukwazi kumele umoya ongcwele athathe indawo yakhe kuthini ngiyantshela nokusebenza ngoba iyona nto le enza ukuthi usebenze overtime ukuze kusebenza ngawo kanti mosebenza ngaye into eawo ngo5 minutes ngoba uyena osebenzayo so ke kuzokuphoqa ba wena wenza ngenyama ukuthi into ya5 minutes uyithathe 5 hours Hi God. ngoba into eyenziwa ngenyama idinga umsebenzi omningi ngabona manje uma uhamba ngenyama usuka ukhokha isikoleti ngesikoleti uthi ongiboleke mama umlatha ufuna ukhokhela mama ungadi uma ngiyamkoleta uboleka ngala uyokhokha ngala still usakoleta wena awukhokhile Amen. ukuthi kuphela wena futhi usuku usazibasise ngala kuzoya kukhale ngala uphindwe ngala uyovala ngala usale ukukoleta njalo uzohamba ngezinto ngemsebenzi inyama ngoba umuntu akangaziwa ngezinto noma ngemsebenzi yenyama Amen. umuntu akaziwe ngemsebenzi kamoya uma umuntu eziwa ngomsebenzi kamoya kuba lula ukusebenza kukamoya hayi ukusebenza kwami
nami ngihamba lapha mina kuthiwa ngavala amehlo ngibona lapha ukuthi nazi yakhona kuyasetshenzwa abo ezinye zibeka izandla kuze kuphushwe yabo ukuthi uqinisa kancane kuyisana lo omunye yena uzoloke ekhomba khona yangathi ngibuya ngakhala khona lando ngayibhena ukuyibuka ama Dragon Post lento ushayani super CN angicabona lento lana live ngoba abone into okulinda ukuthi kuzobekwa ngangasebenzisa birthday ngama ngakhululeka ngoba ngibona ukuthi nesandla sikalulwa Sekude. bakungathi kwangathi khamba iphepha kwathi sange sifike kwathi kuyinganqa kumuntu mina ekude nami sengisho ukuthi ke uma usebenza ngenyama uzosebenza overtime kuyovuza ukuthi abomothi umongo yothi umongo lasebenze asebenze ngenyama yokwehla babeke bonke uyohamba bonke babeke izandla kanti uma yena emkhulu kakhulu uyoma la babeke izandla nolokukhomba no la ukhomba khona kunyakazi ba awukhombi ngawe ukhomba ngaye lo umuntu maye kuKristu akasayikwaziwa waziwa ngayo kuze kusathi thi hayi bolinto umuntu eyoqhika ama-asha nalo kuyahamba nangoma nje ufuna i-effort yakho angisho singababeki nami ngiyababeka futhi ngiyababeka kuze kubuye uJesu ngole ngiyibekile bengawanga namhlanje ngisibeka kusasa uzozawe nakusasa angikhathali ke mina anginespeed ngiyabekezela ngilokho ngimthetho ngengikhathaza ukuthi akaphinde kusasa kuye ngibuye futhi ngizozama nanini umuntu akaziwa ngenyama. Haleluya. Umuntu nje mase kuKristu kanjani bazalwane? Nakwase Roma le ndaba yakhuluma. Indaba yenyama nendaba kamoya. Kuba inyama imqhambi makenyama imkhohlisi. Inyama imfunela umuntu okuhle. Inyama izwelane. Inyama ayinamusa. Mina inyama yangishisa ngomphakathi, mina inyama yangidlisa insango, inyama mina yangenza ngileke ngimoje amaphoyisa ngincima ebhentshini ngishawa. Inyama ayixolelani. Inyama yatshela uEve ukuthi kuyadleka lapha kwadliwa. Inyama ayinamusa. Inyama ayinandaba, inyama ayinanembezi, ingakhimbisa ngezinhliziyo abahlukene. Inyama ayinandaba. Inyama ayihloniphi umuntu. Ngisho ngathiwa ubaba kaTenzi uyashaya, kodwa ukuthi inyama inamandla ngaphezulu kwakhe. Kanti uma bevuma umoya angene, zonke izinkanuko nemisebenzi yenyama izofa. Umsebenzi kamoya babuza ukuthi wayengasaphili kanje, kodwa ukuthi sekugcwele imisebenzi kamoya ngaphezulu kwakhe. Phela uphuma uthi yolala kana uyangu kolala uphuma ngeback door hamba udodwa inyama yakho. Kanti umuntu masekuyena akasaziwa. Kuthiwa ke noma kwenzeka ke uduma ko TikTok, ko Facebook, ko WhatsApp, kodwa ungadumi ngeenkwezo yakho. Amen. Hallelujah. Duma ngemsebenzi kamoya. Amen. Onemsebenzi kamoya baba ungathi akathi mayishumayela anikushuma khifathi ngi-DVD. Fanele into iphoqa abantu ukuthi abakhiphe ifoni bamthathe. Hayi yena athi ngithathe. Amen. Into yakhe isa weak ayibaphoqi ayiba-challenge abantu. Ayimenza umuntu akake, ayimenza umuntu atatazele. Uyena noma dumisa ubona umuntu dumisa ebamba ifoni ngesandla uphethe imali uyadumisa nefoni awuyiphethe. Uyabona ukuthi lento uyifuna ngekhwepha zakhe. Kanti mawuso ufuna ukwaziwa ngenyama, yaziwa ngezinto zikamoya. Mawuso ngento zikamoya zizophuma usathanda ukuthi lawo khona akahlaliseki. Ukhona wena. Oh yes. Umuntu maye kuKristu akasaziwa ngenyama. Bantu bexoxa izindaba aphume ngala. Awuthi akanazo impendulo. Uma uyasho ukuthi wena usabhilonga kule ngxoxo. Haleluya. Hayi ngibona ke ngazazi. Namaphinifa abo kungathi labo aguga la ubabheka. Ucina.
ngiba kusukuma nje icingo lapha beka uthi umfundisi umboneleni mase tuyasuka la ucingweni bambe ucingo la sikuqhuma ubabheka lapho mama laba abaxoxayo amaphinifa anoguga lawa abantu ucingo mase behlukana emva kwendawo ungadumi ngezindaba duma ngezinto zokuthi lo mama lo endaweni akafani nathi. Amen. Lo akafani nathi. Uvume bona wona ungashongo lutho bebona imisebenzi umoya engcwele ayenza phezulu kwempilo yakho. Na ngikhali kamina sithi kantombazane eThephini exoxa amadoda ukuthi indoda ethile yenza ukuthi indoda ethile laba abakhola basithiwe bayasaba ukukhuluma ukuthi bona abasalala umfana ngoba inyama yabo iphezulu umoya uphansi. Kodwa umoya ophezulu babebhizi bexoxa ngamadoda yena akhuluma ngoJesu okhona amandla. Anobalalwa kodwa mlomo umzimba awusalalwa umuntu. Lobethika umzimba awusathintwa umuntu. Lobebeka ngamafastela kodwa mina ngisethi ngoba wena awusaziwa ngemsebenzi yenyama. Isaba ukukhuluma ngoJesu wakho. Nakuthela ubone isikhathi wakhe ngasibathinta akhe ngembogi sakhe wena kuba ngobuhle benkosi yakho. Unqama ukuthi ungabhesile usaba ukuthi lo uyakholisa abantu into nje ukuthi isabe leyo nto kuba imsebenzi ngomningi kulinga moya. Mningi nje ube namahlobo fanele kumbe ngaba insizwa noma ngangidelele noma ngisibele umkhayeli wadoda awungayi utatiwe ngingathinto ngaphezu kwaliphuma ngabe ngicine ngidelele ngilomzimba wazi wamfana lo mzimba wazi waGavini lo mzimba wazi wasinefu lo mzimba ngoba ugcwele izinto zikamoya. Manje akukhulumeki-ke kula kuthina ngoba sinamahloni ukuthi izothiwa siyalahla. Kanti mekuthi ujini sowuphuphile kusuke kusho ukuthi ubuyele kwi-original yawo. Amen. Ujini mawuphupha usukubuyela kumbala wawo. Okay. Bese nithi nina uphupha. So mekuthi uphuphile usukubuyela kuwe. Amen. Ngathi sengizosuka lapho wami sengizosuka la khona semnyama umuntu ongayizwanga lenda uthi ngihamba manga uthi ngishiye into yami mina kuba udumile uduma ngento ezinyama nomona uyazonda unenkani unolaka unengane yakipita ngalashiye abhonde ngalaka nazino lasala ngala ayengala soka ma-falls ngikhona thole sokubhulu aya sonubhulu ayiwa ayengala lokuthi inyamasambe wena ngifuna ukushiya inkothololo azame ngopowder umebeka isandla ublack and white ubuso bompofu isandla semnyama uyazama ukukhava uyazama ukuvala mebeka isandla la ngiyabona ukuthi igloves ka-goalkeeper leyo usho ukuthi ufakile wena seyakhanya kodwa manje ukuthi isandla sithi isandla wena unamanga umnyama uyazama ukuyiplastela ngoba imisebenzi emnyama ikhiphele la. Azama bamba amathayithi uyabamba khona nefika phakathi athi inkonkofela ngoba usathana kana nembeza usathana ukushaya noma sowuxolisa akunanabu uyozubuyele kwi-origin yakho. Ngiyakuzwela usathana kodwa khona iminyango athi phuma ngefastela bakufanele phuma ngefastela ibonakala intombi yakwabo engangefastela ihambe emfaneni ba usathana akadabuki ingena noma sekuphohle muzi kulezinja yoqotha phakathi idodwa inyama yayo inyama inamusa inyama idabuki inyama inazwelo ingakho namhlanje nasasinjalo namhlanje sesinje ngoba sabuyela ku ingakho ke wena unje ngoba awufuni ukuze endaweni ekuphepha. Uthi kodwa wedeze kufaka kwaSabrasa ethenga uSimon manje yamphinja manje
impinda ngithi samtela ethi necleavage yabafana labafana badlala ebavula lo mlomo lo wena sho ukuthi bakushiya unabile sama ke manje uthenga ngosimolo ko Brian manje uyabamba uyampintsha umzimba uyaphuna umzimba uyabaleka ba uhamba ngezinto zenyama kanti namhlanje uthi uphuthe Paul umuntu akangabi saziwa uthi ngasasa namakama flash emlomeni kubheda esiqedwe intanga amehlethe ebuvu kubheda amabhiko esinqini ngoba usathane chaphaza uyazi uphila uma echaphaza usathane udebhisa ngethanga yangumsomluko kulesine uloku udebhisile wona uzothi usikhothele abantu hayibo awulikhande begqokile nje usathane ukwazi lwatha udebhise kuvana inthaki uthi usiyofasi kanti abantu bayabona ukuthi yayimhlophe yona yaba cream yaba ngoba uhamba ngemsebenzi yenyama kanti umuntu akasayikwaziwa ngemsebenzi yenyama Inyama kwalingana abantu noma sayaba yakhubazeka bayihleli njalo bayigijimisa ngo alive uyinjalo isona asikoleli isithiswa iyamengezini uyemsebenzini imali yokugibela iphuze ethaveni ba inyama ayithetheleli ayinandaba nawe idlisa iphuzise neyokugibela uhamba ngemsebenzi asayikwaziwa haleluya yona leyo gibela ithi nyama ayiphuza yabona kusasa Ndofana intombazana imali intombazana iyamwandume ekhaya enifele gogogweni leke ipakele imali ayifayile imali intombazana ayidlo iyalungisa inohleli ngala kumjondolo nomphetho womgodi ngoba inyama ayimfuneli umuntu okuhle ingakho ke ethi umuntu imasekuyena akasaziwa ngokwenyama ingakho ke mayiqhubeka bomngadi ethi nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa ingakho ke ethi hlala phansi manje dadewethu ngawama bami mfowethu ubheke izithelo onazo zenyama ubhelo umfana okulanda njalo ngemoto kodwa engakulubolile kodwa uyabathi ku 8000 njalo ngenyanga kodwa uhlupha inkomo yakini kuthi ukuthi wena uthiphi uyayi-afford imoto wena awu-afford impahla igqokwa uma yokubheka ibiza njengegusha angalithenga uma yolanda wena kini kodwa uhamba ngale moto uma yoqeda ubomi bempilo yakho lo mfana uya-afforda kodwa akafuni uku-afforda ukuthatha wena akasibona isidingo ngisifuna imphatha yakutshela ukuthi lo mfana nakamazini uthayela caba ngothayela bawugrufu futhi bagcwele emazinweni kubantu kodwa izinto ziyanetha kodwa uthayela ugcwele amazini kodwa irufu iyanetha uthayela owenza konke ngamazinyo ufulele kumfana namazinyo kuyale madoda kodwa kuba ingakho ke uPaul sesithandaza ethi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha abantu ukuthi bakumfundisa ungathi mina ngithi esikoleni ngathi ukubaleka kancane mabale bechaza isidalwa nje isidalwa makuthiwa umuntu isidalwa sengiyasokulela makuthiwa umuntu isidalwa kusho ukuthi umuntu lo wakhiwe wangafani nabanye abantu
Ingakho beworried ukuthi Thabiso usho nje ukuthi awujoli. Lento mukho nomuntu nje wasemhlabeni iyamkhathaza. Ngoba akayikholwa ngoba wena sokhutshaziwe. Wena awakhiwe njengabanye abantu. Kusho ukuthi izandla lezo ontshotsha ngazo sezaphulwa. Uyafisa ukulula isandla uthi untshontshe kudla ukuthi imino yakho isafani neyala. Amen. Uyafisa ukushela amantombazana kudla ukuthi wena awukwazi ukukhuluma ukhuluma ngamasani language ngoba wena awufani nabanye abantu. Ngiyafisa ukweqa ngihambe ngiyontshontsha njengasekuqaleni kodwa inyawo zami sezakhubazeka. Ngafika kuyena. Ingakho ke ethi uma umuntu esekuKristu Jesu uba isidalwa esisha. Usho ukuthi yonke ke lemsebenzi besibala inyama nale yakhe esingayithintile ukuthi uhleli nendoda ngamayeza. Hayi ukuthi yakuthanda. Wathatha iskipa sayo wena wahamba wayokhuluma ngaso. Mhlale iskipa salahleka sako umunye uthola ulwazi umlazi wonke ngoba wona wathaka. So ke namhlanje bafundisi bengenyawo zethu ebusuku sizokhansela. Futhi sikhansele namhlanje. Naye lemsebenzi enyama. uPaul uthi umuntu akangabe saziwa manje ngalezi zinto. Nama futhi uhamba nokuhamba. Nawe unokwakho umuntu wayenokwakhe. Noza ngikwenza bomngade kwenyama yike ngaziyo ngangidume ngakho ngasekhaya. Usathane ngichaphaza ngidakwe phambi kwabantu phambi komphakathi. Usathane ngenza ngabe ngihlonipha ngenza ngingezwe. Ngoba ngangaziwa ngenyama. Okukhulunywa ngakho lizo lomfana ontshontshayo. Lizo lomfana odlimbuza abantu. Lizo lomfana ongasifundi isikole. Lizo lomfana indlela engichazwa ngayo. Ngachazwa ngemsebenzi enyama sifana besho namhlanje ningashintsha igama lakho. Haleluya. Mawuchazwa emlazi uchazwe ngezinto nangephelo zikamoya futhi amehlo akho. Kusebeni imfowethu usathane eqhaphaza. Kusebeni usathane engafune nokuhle. Kusebeni usathane ekuzobala ekhaya wahlala ekhaya. Kusebeni usathane ehambe kufuna ekolentini ethethe isimo lezingenasidingo. Ufuna ukukhambisa ngemsebenzi yenyama. Kodwa namhlanje today is the day the Lord has done. Namhlanje ngiyabona uma esephamsandla kodwa namhlanje bafundisi ngavuma yini. Namhlanje babungathi kufuze semangcwabeni. Ngoba imsebenzi yenyama ukuze kube imsebenzi kamoya. Haleluya. Le bafuna bonke abantu ukuthi ifuna lo nalo oyibonayo ukuthi nyama yami awaze wangona nyama yami waze unqamba imanga nyama yami waze wangikhohlisa nyama yami waze wangenza umsenzisi kodwa nyama yami namhlanje futhi siphatha amabhiki siphatha amafasolo nasiphatha amabhokisi soguma umgodi ozokukhunjwa abantu kodwa ozokhunjwa ugandaganda ukuze ungaphindi ubuye. Noma limbozwa lingambozwa ngenhlabathi limbozwa ngokhokho ukuze noma ufisa ukubuya. Awuvala amehlo wakho ukuthi inyama ikwenziseni. Buka iy'thelo zenyama into ekwenzisa namhlanje awunalutho. Hamba emsebenzini njalo kodwa namhlanje kwabila lutho khona uphala ukuthi ngihamba lo. Umzalwane uyakholwa. Kodwa into evela kakhulu akuzona ezidemo into zenyama. Namhlanje simvubelele umoya ongcwele lefusale kuthiwa yakhe. Lemvusele yakhe. Kumele sihambe semangcwabeni. Mathaka phaya. Haleluya.